namkela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course, I'm the guy like Babarlan. They got a key link of vele and a gagash. Yeah, it's suka man. Now, to upload that other video very address gagash very you. Anga Sancho 17. No hlamala yo hlangana clip inga ku trending strong loko ni kha ni tracer la fika ni kuma ku yi huma ka TikTok ka account ya xivono maluleke hi kona la hi kuma ku the longa video yi va yi helerini hinkwayo laha paparulani xi nga kwata strong so a hi twini ku kahle kahle ku ndleka yini xi kwatise yini paparulani kahle kahle manjeni lama Master T. Yeah, let's go. Hello, Misa luya, yo posso amando a teka. Angai tek mo votura gagas. Gagas angai tek mo votura. Como manuya. Manuya, lagano mali. Iko pancha. Gagas lagano mali. Pancha o que ai, mano o que da kenda. Vou tirar. Abapari mati manga umi. Ileso. Abapari mati manga umi. Kwa kwanza uke. Ileso. Watu wewe. Ungei 20,000 loko makakuwa inambi. Kakatu katatu. Uri hey, ninge murabe paparulani. Kakatu tole kamina kakatu 94. Mino 91. To 12 ta cast. Paparulani 1991 12 cast. Kakatu 94. Kula kwiri spams so manuna. As far as the television telefakon. Man kom. Kakatu mtelele mimfana tsongolwa. Matita veto puta. Vilaso. Mantani wena wo xavisa mukulungwana ku vula ka pheli mayengani fuseko na kakashi wa dinamoti kulu n'wamlomo hi leswo Khoi bongo gagashi but like enough kuna a response. Ya tinyimita ka gazeta vuya ntwana hi crowd la ka ku support ko kwa mfonyo ko kwa njau ya ku ri ya ndisuka tinyimita ka gaza and stuff like that. So as Master Terry yale ya tika le ngo kuto kwa ni dispute arrange I don't know if mali nga ku ri ya nsati or kanjani because mhaka leyi hlupha kunyana I can't really confirm. Maybe go over a coincidence or in ntiyiso because yes, very gagashi lo shona sa blow up very. It was after loko sa ave married. Lo occasion ng disisa. So maybe it's correct Babarulani or not. I don't know about that one. So no nahlamba loko ni ya nghena ka account ya gagashi ni fika ni kuma ku hayi ni fika a hi responda Babarulani a fikela a veka that clip on his account. So fike hi vona fika tsala ku swin'wana a ha kwati ho hleka. When you are blessed, you don't care much about what people think about you. Small minds attracts useless people. The biggest boss in the game. Leswi aka veka tsala swona. Okay. Ni nga cheka n'wana kha kombisa ku Babarulani chela tigigi a Diamond Walk and stuff like that because in overall swi komba ku loko ni kha hi cheka hi tigigi in overall ka last time a yi nga bukiwa kwale last time ya ha ri ku buka buku yena yi nga bukiwa kwale Diamond Walk ku ri last gig ya yona a ni se file tin'wana ti nga ri official na ku a yi ri kwale muzi la yi nga bifa strong nakona muzi I remember so Oh, okay. Yeah, hi le ka account yona laha okay leyi ya ri le 4 October na mthoti makaso
swo hi tlhe hi va na yin'wana I guess swi ti komba tano hi ri dama ku ri ti 6 September hi ngo hi yin'wana ya ti-events yi nga va na tona ka the past 2 events leti yi nga va na tona paparulani and stuff like that loko hi khe hi check kwalano okay so swi ti komba na ku a ya ha ri n'wi xaveleni gaga xi ngheneriwe hi buka la officially I'm not sure if a swi postiwini na vana kumbe ku nga ku ri timhaka kumbe hi nga yi kwatisa ngopfu na hi swona na ku vona ku hi nga yi nghenerini ku ya le 17 le kumbe ku nga ku ri swo swi nga ku hi nyangatseni la ku swa hluphahlupha swo lavalava ti-events hi le swa ku maybe ku nga ku ri April ne I guess so mani kha ni cheka ni hlamala siku a yi ri kona ka birthday celebration ya yena a yi rhambini la 31 May so April May na hi May a yi ri kona as you can see kwalano ka swa ti-events swa gagashi kwalano as you can see sure maybe around the May ku nga ku ri kona a gini ku a yi buka and stuff like that so a swo a yo kotela tigigi tanihileswi hi swi tiva ku yi jika kwala na kwala ngwe so na wena kokwana na ncawuka yi nga zi yi tsaka hi leswiwa ku yi lava ku celebrate because xilo xi jika kun'wana na kun'wana na wena loko yi ka yi nga ha xi buki xi ya boxa swo tala xi nga swi vona kwaleyi wa laha xi na xifuwa a xi na xifuwa paparula so yi nga zi yi tsaka na yona a yo swi dzikisa sweswiya hayi naswona xi ta na swihundla swo karhi sweswi xa ha yimbelela hi ku xi ti lavela gig so hey reads no ha ri ku scrolleni on Facebook no hlamala xi le ku trend and black myth laha xi le ku trend and black myth ku xiya ku humeseni ka project wona mhaka leyi an album kahle ntsena album is not even an EP so I was a bit surprised a ni nga ri awo ku wa humesa ku ri la ntiyiso swi kombela ku xo juma ku lexi bom swi ku ti ta vuya October no vula ku hi ti-projects like i ti-album naswona ku busy ku va beni mayingani va humesini vo the boss va humesini vo Metro Beats va humesini so hi vona vo Black Myth va ku na ku va ta ku humesini na swa ku ta October leyi ya hisa leyi and ka ha ta tin'wana ti-projects as you can see kwalano cover ya ku yi kombisa veri hosi ya vunanga ma swo i loko ti-declaring swa ku hi yena Black Myth ku ri is the king so vunanga swi obvious ku la i vula hi side ra ku hala ka ma 2K ku hi yena boss ya vo okay so it's an album as you can see kwalano it's an album vona na hi xitori lexi laha himpela xa hosi why not ku na ti-competition ndhawu leyi what's happening why ku na xitori lexi a swi lunghile so the track as you can see kwala a ku ta ku ri 10 ku ta ku ri 10 tracks and stuff like that okay even the way which the information is placed it's unique no sungula ku swi vona so la xigazini yi tshama so information so a swi na ka track number 1 ku ta ku ri na vo Makhadzi you can see kwalano then vo 2 na Wayne Nthangu va ta va kha va ri kona kwalano and stuff like that okay na vo Paparilani okay xi ta xi ri ka Paparilani okay ka number 4 number 5 Kasongo okay and rifu musa na xi le ku chayachayeni nyana xi tsari ma yi hleketa rifu musa hi xi veketela ngo ka the outro swi loko xi nghozi Bliss Boy na yi ta ri ko ka ta mina as you can see Shola ya vuya kambe why vuya kambe track 7 then track number 8 I'm sorry track ya mina mana ni veke ka the previous video ku na va Janesh lo is sorry yeah I'm sorry then kan yi veke ka background is sorry murandziwa ni khomele kamana vana ni khomele murandziwa and then yi cinca you combination bandi buruku combination aliya nda yi streama ngopfu track 8 nda yi streama ngopfu then track number 9 a hi fambi ku ta ku na vo Bliss Boy Kwasto and the Josh valungu lava vambirhi lava va xigaza ma wa tiva and then track 10 ku ta ku ri na manda Riff Musa a feature straight laha so hi ta kha yi vona swona we'll be waiting for the project to see ku ri ta yi kha yi fambisa kwini and stuff like that as mi swona ku xo juma kunene ya huma kwala midnight the 14 October yi ta yi hume loko hi ya pfuka vo tala laha yi ta yi hume I'm trying to avoid it but guys mina ni vona tinyimpi all over listen okay swi lunghile i vekele this track here
ende ke a ka ha kombi ku ndleka yini mara hi Blackville and a ka ha kombi so project yana ya Metro Beats hi leswo guys okay okay loko ri amukeza subscribe ta kombela mi tika subscribe n'wana mani leswi swa ku nga tlherisi swa ku biha hi swa ku biha swa le bibeleni kwale Jerusalem loko munhu a kuta hi swivutiso swa emotional damage be ready ku n'wi ba emotional damage loko munhu a ku vutisa ti-questions ta ka ti nga vuyanga hi kona n'wi ngi tlhela ta ka ti nga vuyanga hi kona ku na ti-questions tin'wana loko vanhu va hi vutisa it's not like va hi rhandza vo ringeta ku hi vavisa vo ringeta ku hi tlherisela ndzhaku vo ringeta ku hi komba ka hi ndhawu hi vutomi vo ringeta ku hi komba ku va antswa ka hina loko munhu a ku nyika those questions n'wi nyiki ti-answer leti lavaka tona be like a calculator nonsense in nonsense out just imagine munhu a ku vutisa ku ba n'wana we queen just imagine munhu a ku vutisa ku kasa mpfimu kuma vana just imagine munhu a ku vutisa ku kasa mpfimu ya xikolweni ku na ti-questions tin'wana vanhu ti lavi vona se loko munhu a ku ba hi ti-emotional damage questions then n'wi nyiki ti-emotional damage answers a chava na ku ku languta siku rin'wanyana